main wire itu mela auto thagise nangtan junction de pila jala rasta de light pura phuti na ase so guys welcome back beshi din moi video bhi na banai na thagise kile kile moi auto lore berai na aji kile do time na thaga hoise kile paisa olop kam karne hole be aji do ekdam unfortunately like there ever happen wado nangtan student nangtan youth ministry kurina taikane night bazaar thagise hole isor moram ba iman main wire line phuti na do iman biara ekdam moi usore idu karne moi bi olop mana phoi khai dia moi bi ekdam mana monduk laga idu amni khan opore share gudi ase very like moi like ekdam auto usore ina phuti sida to hoile be iso moram ba do thik wire nichi te thagise bazar khan bina hoile be idu bazar khan gibe ikku laga na kile gule isor la moram ba manu khan youth khan ge sob bajai dise da hoile be itu laga ekdam opposite te light wire phuti na to light to rokhai na rokhina juli se even mathi debi na hoile be ina tangol khan official khan ya tate pa khan ba kotha uri na lineman khan ni kotha uri na ina kati dise itu la like ekdam short te itu update dibo gina moi khan ina light to ida phattu nai bone ge aji rati kali karne na ina amni khan opore moila subscribers khan moila viewers khan ge itu ulop share koi dibo gina moi ina banala ase light pura phuti na ase de sabi wire pura phuti na ase sabi ise wire line pura phuti na ase to ita bhi light pura light aise kunuba khan lineman khan thagile phal degise bapre sabi main wire itu mela auto thagise nangtan junction de pila jala rasta de light pura phuti na ase sabi guys thik itu jaga de night bazaar nangtan student nangtan youth ministry kuri thaga tende sabi luckily so moram ba itu light wire na phangina I dadela itu wala light wire phangise thik moi bi ate aigina thagise sabi guys man danger thagise de noile itu jaga re phangise gure no sob ate pura khel khatam hole thagise iman crowd thagise mano sabi so moram ba ikku no hoigena man light ida to light to off kuri dise